ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi rero mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho tugiye gutangira tubabwira situwasiyo ikomeye cyane situwasiyo yo ku mupaka wa Rubavu iyi ngiyi ni rakoronishe ngira ngo mbibutse yuko uyu mupaka warangije kongererwa amasaha yo gukora ariko abantu benshi barimo baribaza ese uyu mupaka ubundi urakora ko kukageza ku isaha y'isaa yine bavuze ese bimera gute bigenda bite abaturage se ubundi nta kika ngo baba bafite biba bimeze gute mu by'ukuri iyi niyo nkuru ya mbere turi buhereho mu makuru tugiye kubagezaho si ibyo gusa kandi rero turaza kubabwira nanone amakuru mu by'ukuri y'ibyo twari twaraye tubagejeho mu masaha y'umugoroba hari amakuru mu by'ukuri yari ameze nk'intabaza aho abantu batabarizaga rwose abanyamurenge bo mu bice bitandukanye by'umurenge aho byari biteganyijwe yuko rero igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kiri bubyuke cyagaba ibitero ese byaba byagenze gute bigeze gute bimeze gute magingo yangaya byaba byifashe gute iyi nayo n'indi ngingo navuga yuko iremereye tugiye kugarukaho muri iki gitondo abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ku mugabo witwa Colonel Nanga ubwo yinjiraga muri Alliance Fleuve Congo bakavuga bati uyu mugabo rwose yanibiye amatora Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo baribaza bati se uyu mugabo ubundi azafatanya na M23 bashobokane bizagenda gute mu by'ukuri kafite intumbero zo kujya gufata Kinshasa agakuraho ubutegetsi aho n'inzozi azageraho mu buhe buryo ese ubundi kubera iki yafashije Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ariko bikaza kurangira abashwanye hari ibyavuzwe rero uyu mugabo we ubwe yitangarije avuga rero ngo impamvu yibiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amatora have sigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amiruriyo Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera si ibyo gusa kandi Amiruriyo Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera akarusho utasanga handi nuko muri Amiruriyo Estate kubakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro akarusho Amiruriyo Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi erega turi abanyamwuga. Amiruriyo Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 506 hamwe na Amiruriyo Estate turaheza ariko ubu ngubu ngo akaba arimo aramurwanya umutwe wa M23 ku munsi w'ejo batangaje yuko bagabwe ibitero karahabutaka ndetse no mu bice bagenzura birimo abaturage batuye ari benshi cyane ndetse bikaza kurangira igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kivuganye abaturage bagera ku 10 ndetse abandi 25 bagakomereka ibi byose bikozwe na Sukhoi 25 indege karahabutaka y'intambara ikunda gukoreshwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko ibi ngibi ntago byabujije umutwe wa M23 gukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe yuko bakuraho aya mahano y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ubu ngubu rero inkuru nyamukuru nakubwira ku mutwe wa M23 nuko ikomeje gusatira ikibuga cy'indege cya Kavumu nyuma yo gufata Karehe ntago nayo bigeze bayivamo ese ibi ngibi byaba bimeze gute nabyo turabiva imuzini muzingo ku munsi w'ejo igihugu cya Afurika y'Epfo byagaragaye neza yuko ya mirambo y'abasore babo rwose barangije kuyakira ndetse ahashobora kuba haranabaye imihango yo kubashyingura ariko iyi nkuru ntago turi buyitindeho cyane ahubwo turaza kugaruka ku nkuru ikomeje kugenda igaragara inkuru mu by'ukuri navuga yuko inateye ubwoba ku rundi ruhande naho ze mbona ejo hari
abadepite bamwe muri kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo bagiye ngo kubaza bandikiye uwitwa Cyril Ramaphosa bamusaba ibisobanuro ku basirikare aherutse kohereza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ubu ngubu ubwo ni abandi baje basanga abangaba barindiwe umutekano n'umutwe wa M23 muri Mubambiro ndetse na Goma. Ariko noneho twamenya amakuru adasanzwe, ingabo za Afurika y'Epfo ngo zifite gahunda yo kugaba ibitero karahabutaka ku mutwe wa M23 ariko ziturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu nabyo turaza kubigarukaho gatanu kuri kagenzi kako, tubabwire ese ibi bintu bimeze gute, byaba bifite ubuhe buremere, ese mu by'ukuri haraza gucura iki intare zasarambwe kuko nimba zaba zigiye guhangana n'igisirikare cya Afurika y'Epfo kije ku yindi nshuro bafite uburakari yuko biciwe n'abasirikare babo bagera kuri 14 mu gihe cya atake karahabutaka zatakaga umujyi wa Goma. Ese mu by'ukuri haraza gucura ikibi nabyo turabigarukaho. Hari amakuru kandi mu by'ukuri navuga yuko adasanzwe, amakuru mu by'ukuri tutabashije kubagezaho kuko twari tugikomeza kuyacukumbura mu buryo bukomeye, ariko hari ibyo twarangije kumenya ku kijyanye n'amakuru mu by'ukuri y'ibijyanye n'urugendo karahabutaka rw'abacancuro bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakanyuzwa mu Rwanda bakajyanwa mu bihugu byabo. Ese aya makuru twamenye ni ayahe? Turaza mu by'ukuri kubavira imuzi n'imuzingo iby'inkuru amasaha mwebwe gusa. Nizere yuko muri bwihangane, ntabwo ari iminota myinshi tumara, ni iminota mikeya. Icyo usabwa we gusa nuko ukomeza kubana natwe gatanu kuri kagenzi kako, ubundi amakuru ugakomeza kugenda uyakurikira neza wisanzuye. Iyi ngiyi rero ni Rwanda Hills Media nk'ibisanzwe, kugira ngo utazajya wirirwa uhora usacinga. Numara kudusacinga cyangwa se ukabona inkuru yacu iyigezeho uri kuri Rwanda Hills Media, hita ukora subscribe cyangwa se abone nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa. Ikindi kandi uhita ukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu ujye uyabonera ku gihe. Turi muri bamwe bafite ikintu cyitwa umuhate karahabutaka mu kubagezaho aya makuru rero, cyane cyane akomeje gucicikana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse iyi ntambara y'urudaca hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Uko imeze kose tukagenda tubabwira uko ibintu byifashe ni gatanu kuri gatanu. Rero wanatwandikira kandi kuri nimero yacu tukagushyira muri groupe ya WhatsApp ni 0723224101, ubundi ukajya ureba n'amavideo amwe namwe iyo ku rugamba. Reka dutangirire ku mupaka wa Rokoronishe nk'uko nabibemereye. Mu by'ukuri ni video ntoya cyane ariko ishobora kugusobanurira ibintu byinshi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu masaha y'ijoro. Ngira ngo murabizi ko uyu mupaka wajyaga ufungurwa mu masaha y'igitondo ariko ukaza gufungwa mu masaha y'isa 9. Iyo ngiyo ni imashini mwumva iyo ikimara gusaka ibikapu n'ibiki byose ikareba neza yuko nta kintu kirimo ihita isona. Abaturage bari gukora ingendo guhera mu masaha y'isa 12 kugeza mu masaha y'isa 4 z'ijoro, nibwo uyu mupaka wa Rokoronishe cyangwa se umupaka munini Grande Barriere ugabanya cyangwa uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kame mu bungubu ibintu byifashe neza no guhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo wenda Kongo yo itabyumva neza kuko uyu mupaka ubungubu ugenzuwe n'umutwe wa M23, ariko abaturage ba hano barimo baravuga ko ibintu bimeze neza. Aragenda agatanga ibyangombwa bye, nta ruswa, nta gutotezwa, nta kubwirwa yuko mu by'ukuri yakererewe. Amasaha ni full kugeza ku isaha y'isa 4 z'ijoro nibwo uyu mupaka bawufunga. Kandi nabyo mu by'ukuri ukabona yuko uyu mupaka ahantu birimo biragenda bishya bishyira nukuzakora amasaha 28 ku yandi. Abaturage rero baravuga bati
ati mu by'ukuri tworoherejwe cyane. Abanyarwanda ndetse n'abanyekongo bavuga yuko ngo ubu ngubu baroroherejwe cyane rwose, ubwo amasaha yo gufungura k'umupaka wa Grande Barriere uzwi nka La Corniche uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se wavuga Rubavu na Goma ngo bikiri birimo biraborohereza cyane mu gukora ubucuruzi, bikagaragaza ko mu by'ukuri ngo n'umutekano wagarutse mu mujyi wa Goma kuko ngo baragenda bisanzuye. Abacuruzi rero kandi bakaba bagaragaza yuko ubwo umupaka wafungaga ku isaha y'isa 9 byatumaga ibicuruzwa byabo bimwe na bimwe birara bitagurishijwe, bikaba rero ngo byanabatera ibihombo kuko habaga harimo bimwe bishobora kubora, ibindi bikangirika mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuri ubu ngubu rero uyu mupaka ufungwa ku isaha wajya gufunga ku isaha y'isa 12 za nijoro, ariko ubu ngubu ufungura saa 12 za mu gitondo, ahubwo ukaza gufungwa ku isaha y'isa 4. Muvoma rero ubwo ni saa 4 z'ijoro, ariko muvoma ni nziza. Urabona abaturage ni benshi, ababona bacuruza ibintu bisanzwe, ababona bifitiye indobo, ibiki byose, ukabona amamodokari baracyatambuka. ngira ngo murabizi muri ayo masaha ni nabwo amamodokari y'amakamyo mu Rwanda aba yemerewe kugenda rwose. Umuntu aravana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahita yikomereza i Kigali cyangwa se Musanze, yamara kugera i Kigali agakomeza n'ubundi hari abahita bakomeza bigira Uganda n'ahandi, ubwo cyangwa se yaciye nyine iyo Musanze agaca za Cyanika agakomeza akigendera, ibintu byose bikagenda bikaba amahoro. Hari abandi bahita bakomereza ubwo ngubwo Gisenyi, noneho Gisenyi agahita yinjira kuri wa muhanda wa Kivu Belt akamanuka Karongi akigirira Rusizi, cyangwa se agahita yanigira rwose ntiwabona none mu kindi gice cya Kongo. Ariko iki ngiki ari cyo rero tugiye no kuzatindamo muri iyi minsi cya Rusizi. Wa muntu we ahantu ho tugiye kwatinda cyane, n'amavideo ngira ngo mwabibonye ko twatangiye kuyabagezaho ahangaha. Ariko icyo nakubwira ko abaturage baho bo baracyaca ibiti n'amabuye. Ku munsi w'ejo twahageze mu masaha y'isa 9:05 dusanga mu mupaka wafunze byarangiye, nta muntu nta rujya n'uruza. Ariko mu by'ukuri ukabona ko mu by'ukuri ku rundi ruhande umutekano usa naho ugihari, nubwo bivugwa ko mu by'ukuri uyu mujyi wa Bukavu uri kugenda usatirwa n'intare za Sarambwe, dore ko noneho bavuga ko nta n'impamvu yo kubasubiza inyuma bitewe n'ukuntu igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirimo kirangiza umutekano w'abaturage. Ngayo nguko ngiyo situation ku mupaka ugabanya cyangwa se uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu no guhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntago ari ukugabanya, hariya bimeze neza cyane. Mu masaha rero y'ejo ninjoro rwose tujya tubona amakuru ameze nk'inabaza, kandi koko yari inabaza, aho umutaramu yagiraga ati gutabaza. Amakuru mbonye mu kanya ateye inkeke. Niba hari umuntu uzwi w'iminembwe mumubwire yuko FARDC iri bugabe ibitero karahabutaka muri ibi bice. Ati kandi bafite gahunda yo kwica, gusahura inka ndetse no gutwika ku bwinshi, ndetse barashaka kandi kubatera babatunguye mu rukerera. Arakomeza ati FARDC irashaka ko ikibuga gito cy'indege cya Minembwe gifatwa, ngo yaba nyine gifashe neza ikaba ikigundiriye, ngo mu gihe rero Kavumu yaba yafashwe na M23 sigara bakoresha iki kibuga cy'indege cya Minembwe mu buryo bwo kugaba ibitero cyangwa se kuhahungishiriza intwaro. Yavugaga ati rero mu by'ukuri umuntu nagomba guhereza amakuru namushakishije ndamubura, ariko twase dutangira rwose gutabaza. Natwe tubwira bamwe mu bo tubana mu mbuga za WhatsApp, baratubwira bati ubwo tugiye kwitegura. Ariko nanone icyo nashakaga kugarukaho,
mw'abantu mwe abitwa twirwaneho bafite ikintu cyitwa organization yo ku rwego rwo hejuru ku buryo nta n'impungenge zidasanzwe abantu mugomba kugira. FARDC irimo iragaba ibitero yego, kuko no ku munsi w'ejo n'ubundi za Mikenke hagabwe ibitero, ariko ndakubwiye ngo abitwa twirwaneho neza ni fotokopi y'ukuntu intare za Sarambwe zirimo zirataka ibice zigakubita. Twirwaneho ntabwo ijya yataka, ahubwo iyo bamenye ibitero nk'ibi ngibi ngo bahita bareba uburyo bwose bagenda bakajya mu misozi iri kure y'aho abaturage bari bakataka abaza babarwanya. Ndakubwiye ngo rero hari abazalendo ngo baraye batatse muri ibi bice bya Mikenke n'ubundi hano hakomeje ngo kwibasirwa cyane, dore ko hari inkambi ngo barashaka rwose kugira gutya bakica n'abantu benshi cyane bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. hari abamerewe nabi, tuzajya tugenda tubibagezaho. ubu turi mu bice bya Sud Kivu mw'abantu mwe, ariko ngo twirwaneho yakoze ibishoboka byose ibi bitero igenda ibisubiza inyuma. Murabona haracyari kare, ntago turagera mu masaha yo gucya ngo dutangire tunavugisha abantu benshi cyane bari hariya. Uwabashije kumbwira ibi ngibi yambwiye ko mu masaha y'isaa 9 FARDC koko yatangiye kugaba ibitero mu bice byinshi, ariko twirwaneho ngo ikaba irimo iragerageza ibishoboka byose, dore ko ahantu intare za Sarambwe zitarahagera. Sasa rero turakomeza kubakurikiranira, mu by'ukuri ntago turamenya byose ngo bimeze gute, ariko icyo nababwira nuko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gishobora no kuza gusebera aha hantu, kubera ko byanga bikunda ntago twirwaneho ishobora kurebera ibi bitero. Ni mu gihe rero kandi ibi byose birimo biraba, umutwe wa M23 uri gusatira mu by'ukuri Kavumu nyuma yo gufata Karehe. iyi nayo ni ingingo twahita tugarukaho twirukanka kugira ngo tubone kujya ku makuru agaruka kuri Koloneli Nanga ukomeje mu by'ukuri kuvugisha amahangambure itangazamakuru. uyu mugabo naje gusanga azi ubwenge mwoka byaramwe. sinzi nimba mwaraye mwumvishije amagambo yatangaje ku munsi w'ejo avuga kuntu mu by'ukuri intare za Sarambwe zidakeneye ubufasha ku ngabo z'u Rwanda, ahubwo ngo bifitiye ibitwaro byabo ndetse n'ibikoresho byabo karahabutaka, ndetse ngo kandi ntimuzasuzugura uyu mutwe kuko ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aherutse ngo yigeze rwose no kuwusaba yuko wazakora umutwe ngo kumurinda. ati rero nta mpamvu yo gutesha agaciro uyu mutwe muvuga ngo nta bushobozi ufite. twivugire rero ibi ngibi bya Kavumu, ubundi nze nkubwira ibyo uyu mugabo Koloneli Nanga nawe ukomeje kuvugisha benshi mu itangazamakuru. nyuma y'ifatwa rya santere ya Ibusi ndetse na Karehe muri Kivu y'Amajyepfo kuri uyu wa gatatu ushize, ubu ngubu inyeshyamba za M23 ziri gusatira bikomeye cyane ikibuga cy'indege cya Kavumu. ndatekereza ntago ari mpuzamahanga nubwo dukunda kubivuga. amakuru rero aturuka muri aka gace avuga ko imirwano ikaze cyane mu by'ukuri yakomeze kwaduka kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ndetse na magingo aya ngaya, ahitwa Akasheke, ahitwa Kabamba, ndetse agace gaherereye mu birometero nka 15 uvuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu. murumva ntago ari kure cyane. ibi ngibi byatangiye igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kitaratangira kurya umwanda ndetse no kwibwiriza gutya bagakora amahano bakarasa intare za Sarambwe, ariko by'umwihariko bakarasa abaturage. nyuma rero yuko FARDC yishe mw'abantu mwe abaturage bagera ku 10 ndetse igakomeretsa 25. ndakubwiza ukuri ngo intare za Sarambwe zakamejeje, zavuze yuko ibishoboka byose bagomba kubikora. mu itangazo rigenewe abanyamakuru, ngira ngo wenda mbyibutse, ryashyizwe ahagaragara kwa gatatu, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaganye ibyo bise mu by'ukuri ngo kurenga ku ihagarika ry'imirwano ku nyeshyamba za M23 ngo zikoresheje ihame ryo kuganira ndetse no kurwana. niko bavuze bati rwose ntago dukomeza kurebera. nabo baravuze ngo ntago bakomeza kurebera, wo bita Pacifique Masunzu.
abakuru b'ibihugu ba EAC ndetse na SADC baherutse kubyemeranya muri Tanzania. Ibi Masunzu nawe yari yabigarutseho, ariko ni umuvugizi we, dore ko Masunzu muri iyi minsi barimo baravuga ko ashobora kuba atamerewe neza, nubwo bivugwa ko mu by'ukuri ngo kwirasa kwiwe byarangiye, ahubwo bikarangira ngo umurinzi we wari we wirashe kubera ko misiyo yabonye atayishobora. Ibi byose ni ibintu birimo biragenda biremereza iyi ntambara ku buryo bishobora no kuza gufata intera, kandi ahubwo bigatuma gutyo umutwe wa M23 ugira umuvuduko karahabutaka wo kwigarurira burundu ibi bice bya Sud Kivu. Intambara rero umunamaginga iracyakomeje, kuko ibi bice byose n'ubundi ngo biracyakomeje kugenda bigabwamo ibitero, buri wese arakubitira hashoboye. Ubwo turaza kubabwira mu by'ukuri mu masaha ari imbere ese aba bantu bageze hehe, ibintu byaba bifite ubuhe buremere. Reka tujye kwa Koloneli Nanga, ariko icyo nababwira, Kavumu yo iri gusatirwa, ndetse na isaha n'isaha ushobora kujya kumva ngo Kavumu totali tombe, nubwo wumva mu bice bagenzura harimo haragenda hanagwa ibibombe hakoreshejwe indege za Sukhoi 25. Makuru dufite yuko ngo nuko zirimo ziranahagurukira rwose muri biriya bice bya Kisangani. Ese biraza kugenda gute? M23 iritwara gute kuri uru rugamba? Reka dukomeze hano kwa Koloneli Nanga rero turebera hamwe mu by'ukuri ibyo Koloneli Nanga avuga ku bijyanye n'ukuntu rwose yibiye Tshisekedi amajwi. Ni ibintu byahishuwe na nyir'ubwite Koloneli Nanga, ukuntu byagenze n'impamvu mu by'ukuri yibiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi amajwi. Ngira ngo mbibutse ko uyu mugabo wenda mu gihe tukibikomeje niwe wari ushinzwe seni cyangwa se komisiyo y'amatora, sinzi ukuntu bayitariye muri Kongo, ariko niwe wari uyishinzwe, niwe wari uyihagarariye ubwo Tshisekedi yazaga ku butegetsi kuri manda ye ya mbere. Umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo rero mu by'ukuri yitwa Koloneli Nanga. Iri ni ryo huriro kandi rirabarizwamo n'umutwe wa M23, dukomeza kugenda tubivuga. Yari mu by'ukuri perezida wa komisiyo y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yafashije rero bagenzi be rwose bibira amajwi Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ndetse bamugira perezida nyamara atari we wari watowe. Nanga yabigarutseho mu kiganiro aherutse kugirana n'umunyamakuru Colette Balekman, usanzwe mu by'ukuri ari mu banditsi bakuru b'ikinyamakuru Resquari. Ngira ngo n'andi makuru twari tubagejejeho nimugoroba wa joro byari bifite aho bihuriye. Muri 2018 ubwo Tshisekedi yatorerwaga kuyobora nyine Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu by'ukuri siko byari byagenze. Yatowe asimbura Joseph Kabila. Nanga rero niwe wari perezida wa komisiyo y'amatora ya kiriya gihugu. Ndashaka kukumvisha ukuntu uyu mugabo azi ubwenge, ndetse ibintu ari kurwanira ashobora no kuzabigeraho bitewe n'ukuntu abantu benshi barimo baranatinya ukuntu asubiza ibibazo. Mu by'ukuri ni umuhanga cyane. Icyo gihe umunyapolitike Martin Fayulu wahabwaga amahirwe mu by'ukuri yo kwegukana intsinzi, yamaganiye kure rwose ibyavuye muri aya matora, ndetse agaragaza yuko habayeho rwose kwibira amajwi Tshisekedi. Nanga rero kuri ubu ngubu wahisemo guhuza amaboko n'umutwe wa M23, yavuze yuko no mu matora yo muri 2023 Tshisekedi atigeze atsinda, ahubwo uwatsinze azwi. Ati uwatsinze arazwi. Mu by'ukuri nubwo atagize icyo abivugaho, ariko abantu benshi bavuga yuko ari Moise Katumbi. Uyu mugabo nubwo rwose atigeze abivuga, Moise Katumbi niwe muntu wagiye akunda kuvugwaho kenshi, agaragaza kandi mosiyo. Abaturage bagiye bamugaragariza mosiyo, ndetse n'abadiaspora benshi wabonaga ko ari we bashakaga gutora. Yagize ati Tshisekedi ntiyemewe rwose kandi ntawe utabizi. Abeshya ko mu matora aheruka nabwo yabonye amajwi 78, ariko iyo mibare rwose yarahimbwe. Uwatsinze nyawe arazwi. Koloneli Nanga ushinza Tshisekedi mu by'ukuri ngo gushyiraho ubutegetsi bw'igitugu bukandamiza ndetse itangaza
itangazamakuru, kohereza mu buhungiro abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ndetse no kwica bamwe muri bo. yavuze yuko no muri 2018 perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atarigeze atsinda amatora. yavuze yuko rero wumve ko uyu muntu yabyiyemereye. ese yabyemeye avuga iki? yavugaga ko yabigizemo uruhare kubera iki? yavuze ko mu by'ukuri ngo icyo gihe Fayulu ari we wegukanye intsinzi, gusa bahitamo kumwiba amajwi kuko yasaga n'uwari warigometse ku butegetsi bwa Kabila ndetse ari n'ikibazo kuri bwo. ikindi ngo akaba mu by'ukuri atarumvwaga n'abasirikare bashoboraga kuzamukorera kudeta. uyu mugabo ni umuhanga cyane, asobanura ibintu mu buryo wowe utanatekereza, ibintu tutanigeze tuvugwa n'umunsi wa rimwe. wenda abasesenguzi bamwe na bamwe bashobora kuba barabivugaga ukuntu, ariko Koloneli Nanga niwe wagize gute wabyivugiye. ati amatora akirangira byaragaragaye ko Martin Fayulu yari yatsinze Felix Tshisekedi na Emmanuel Ramazani Shadari bari rwose bahatanye. ngo kuba rero mu by'ukuri kuba intagondwa kwe no kudashyira mu gaciro byafashwe nk'ikibazo ku butegetsi bwari buriho, by'umwihariko ku basirikari. mu mujyi wa Kinshasa hari ibyago by'ihirikwa ry'ubutegetsi n'imeneka ry'amaraso. Nanga yunzemo ko kandi ngo byabaye ngombwa ko habaho ubwumvikane bwo gushyira Tshisekedi ku butegetsi, bigizwemo uruhare n'umuryango w'abibumbye na bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afurika. ibyatumye mu by'ukuri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaho bwa mbere mu mateka guhererekana ubutegetsi mu mahoro. uyu mugabo nta kintu atari gushyira hanze. uyu mugabo rero mu by'ukuri icyo akora, avuga yuko kwibira Tshisekedi amajwi byatumye we uwari visi perezida wa Sena n'uwari umujyanama we bafatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. aka kantu sinari nkazi. avuga ko kandi ngo ibyo bakoze byarinze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intambara, ndetse iki gihugu kimara imyaka 2 mu mahoro. gusa Tshisekedi amaze kumva ko akomeye, yiyemeza kwica abamugize uwo ari we yibonaga rero nk'ikibazo. we ngo yababonaga nk'ikibazo. ati nyuma y'imyaka 2 gusa byose byarasenyutse. generali ukomeye Delphine Kahimbi yarishwe, Vitali Kamere arafungwa. nanjye ubwanjye nakorewe ihohoterwa ry'ubucamanza kuri Tshisekedi. nari nzi byinshi cyane, bityo nari nkwiriye kubizira. ibyakurikiyeho twese turabizi. Tshisekedi yanambuye abarinzi igice kinini cy'umuryango wanjye kijya mu buhungiro. abandi yanyambuye abarinzi, yamwambuye abarinzi igice kinini cy'umuryango we kijya mu buhungiro. abandi bagize umuryango barashimuswe barafungwa. Nanga rero avuga yuko mu by'ukuri yahisemo guhunga ndetse no kurwanya Tshisekedi kubera akarengane yamukoreye nawe. sasa aba bagabo bashobora kuba bagiye gukozanyaho, aba bagabo bashobora kuba bagiye gukora ibintu bidasanzwe. iyi ni bifu ikomeye cyane muri politike. iyi bifu ishobora kuzakora ibintu bidasanzwe. uyu Koloneli Nanga mu by'ukuri ashobora kuzakora ibintu bidasanzwe bitewe n'uko wumva ko uburakari bwe bufite ikintu cyitwa uburemere. ese
bizagenda gute mu by'ukuri ni iki kizakurikiraho? Dusoreze ku nkuru y'abacancuro. Hari ibintu mutigeze mumenya, nanjye naraye mbimenye mu masaha y'ijoro, reka mbibasangize nubwo ari birebire ariko ndagerageza mbicamo gake gake nirukanka cyane. Bijya gutangira abantu benshi rwose batekerezaga yuko ngo ari inkuru y'igihuha, ko rwose ngo ibyo u Rwanda ruvuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifashwa n'abacancuro ngo ari ukubeshya. Umunsi ku wundi abantu bagiye babivugaho mu 23 ikabitangaza, ndetse muri Gashyantare 23 nibwo ibimenyetso rwose bitandukanye byagiye bigenda bigaragara. Bakundaga kandi kuba bari muri hoteli Mbiza i Goma. Icyo ni icyambere ugomba kumenya. Mu mujyi wa Goma niho babaga bacumbitse, nibwo byatangiye kumenyekana. Nuvuga ngo uwahoze kandi ari ambasaderi w'Uburusiya mu Rwanda, Karen Charen, muri iyo minsi yabwiye igihe.com ati, ndakumenyesha ko nta mukozi n'umwe wa Wagner uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwirinda ikindi kibazo gisa nk'icyo ngicyo. Nta muntu wo muri guverinoma y'Uburusiya uwo ari we wese uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uretse no kurwana. Baragiye babihakana mu buryo bwo aribwo bwose. Urujijo rero rwagiye ruba rwinshi, abandi bati ni abanyaromaniya, abandi biki n'ibiki byose ni abashinwa, bamwe bati rwose bahembwa $5,000 ku kwezi, abandi bati bahembwa 100, ati mu by'ukuri ati mbese ibintu byinshi cyane. Bavuga ati ingabo za Kongo kandi biba biteye isoni bo bahembwa munsi $100, ati bimeze gute? Ukuri rero kwaje kujya hanze, mu by'ukuri ikimwaro gikwira hose. Umutwe wa M23 werekana uko ibintu bimeze. M23 ikimara gufata umujyi wa Goma, mu by'ukuri rwose ntibyarangiriye ahangaha, bahise bishyikiriza MONUSCO. Mbere na mbere icyo nicyo kintu cya mbere cyabanje. Cyakurikiye rero byari ibiganiro bigomba gutuma bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta yindi nzira bari bafite usibye rero kunyura mu Rwanda, kuko izindi zose zari zifunzwe, kimwe n'inzira yo mu mazi n'ikirere, byose mu 23 murabyibuka ko bari batanze itangazo. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rero muri Romania, Andrei Taranea, yabwiye BBC ko ibiganiro byari bigoye cyane kugira ngo birangire. M23 yemeye gutanga abo yise abarwanyi bakorera ikigo cyigenga, ibashyikiriza u Rwanda. Ibiganiro mu by'ukuri ngo rero ngo byamaze amasaha menshi cyane. Amakuru igihe.com dukesha inkuru gifite ngo babashije kumenya ngo nuko M23 yashakaga ko bataha bambaye impuzankano y'igisirikare, kuko n'ubundi ngo bari abarwanyi bari ku rugamba, ariko bo ngo bakabyanga. Ubwo rero mu by'ukuri ngo bagezwaga ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barasatswe, ikintu cyose bari bafite kiragenzurwa. Bamwe bari bafite rero $100 menshi cyane mu mifuka yabo, ndetse bigaragara yuko koko bakoreraga agatubutse. Umwe muri bo rero ngo kandi waganiriye n'igihe.com yavuze yuko yari amaze ibyumweru 3 i Goma, ngo yari kandi yarahageze mu mpera z'umwaka wa 2024 avuye muri Tunisia, aho yakoreraga n'ubundi nk'igihamya. Yeretse umunyamakuru pasiporo ye igaragaza igihe yinjiriye muri Tunisia. Bose rero ubwo bari bari ku mupaka, nta kintu bashakaga kuvuga, bari bameze mu by'ukuri nk'aho ijuru ryabaguyeho. Hari ndetse uwo ngo babagerageje kubaza uko ibintu byifashe i Goma, asubiza ko rwose ngo ntabyo azi, ko mu nzira yose agana ku mupaka w'u Rwanda yarasinziriye. Icyo rero mu by'ukuri ngo yatekerezaga ko ngo icyo yatekerezaga ngo ni abana be n'umuryango, ndetse ko yari aruhutse kuba yari abonye uburyo bwo gutaha. Inyandiko z'urugamba rero mu nzu babagamo nazo ngo zagiye zijya hanze. Nyuma yaho ngo bamanitse amaboko.
bambutse nibwo itsinda ry'abanyamakuru ba igihe.com ryagiye Goma, ahantu mu by'ukuri ngo hambere ryageze ni mu nyubako abarwanyi babagamo iri mu mujyi rwagati, mu gice cyitwa quartier Revolcano. Yari inzu rero mu by'ukuri ngo nziza cyane, nini kandi ngari, ifite ngo ibintu byose umuntu ngo yakenera, kuva ku byumba by'inama, uruganiriro, ibyumba byo kuraramo, akabari, pisine ndetse n'ibindi. Hari mu by'ukuri kandi ngo imyambaro myinshi cyane ya gisirikare, n'ibisigazwa byinshi cyane by'amasasu, bigaragara ko hari hanabereye imirwano. Hari kandi mu by'ukuri ngo abantu byabonekaga yuko hagiye hangizwa n'amasasu kubera rero ngo imirwano. Mu byo rero ngo babashije kubona muri iyo nyubako ngo ni ibitabo bandikagamo imyanzuro y'inama n'izindi gahunda byinshi rero ngo biri mu rurimi rukoreshwa muri Romania. Gusa ngo mu busemuzi igihe yakoze, zimwe muri izo nyandiko ngo zigaragaza rwose umugambi wo guhangana n'umwanzi. Harimo rero ibishushanyo bigaragaza uko aba barwanyi bazahangana na M23, bayitangatanze impande zose eshatu, ndetse mu mpapuro zimwe na zimwe hari aho wasangaga bandika u Rwanda mu bo bitaga abanzi. Amakuru ni menshi y'iki kintu, amakuru ni menshi cyane y'aba bacancuro. Ndabona hari dushobora kuzayigarukaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko ndabona amasaha yatujyanye. Ariko icyo nababwira mwa bantu mwe, ahantu harimo amabanga menshi cyane y'abacancuro muri Kongo, si aba none ngo no kuva na kera n'ubundi bahozeho, kuko ngo mu 1960 kugeza mu 1965 ngo nabwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabaye isibaniro ry'intambara nyinshi cyane, ndetse zagiye ngo zigirwamo uruhare n'abacancuro barimo abamenyekanye cyane nka Thomas Michael Holol. Mbese ni byinshi cyane.